apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Yeci yang jelite. Teman-teman, ini ada si Joni kecemplung kali katanya teman-teman. Terus abis kesambar geledek. Waduh, gimana itu teman-teman ya? Penasaran kan? Cus lihat aja nyok videonya nih. Hai. Wah, ada ubi cilembu nih. Punya siapa ya? Ada, pas banget aja lagi lapar. Ayo makan aja ah. Nyam 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 nyam. Wah, enak bener ubi cilembunya. Ya habisin aja ah. Nyam 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 nyam. Aduh, perut udah kenyang. Sekarang waktunya main dah. Joni, mabar ya Jon. Tanah sama Supri. Ayo. Ubi cilembunya emak mana nih? Siapa yang makan ya? Wah, kok bisa hilang begini ya? Wah, Joni nih mah. Kebangetan bener emang tuh bocah ya. Aduh, biarin aja dah. Yang makan ubi cilembunya emak bakalan sakit perut, kentut-kentut kagak berhenti-berhenti. Welcome to Mobile Legends. Duh, lagi enak-enak mabar. Sakit banget nih perut. Kenapa ya? Siapa yang gendut nih? Joni. Kagak, enak aja. Bau bener. Iya, siapa nih yang ngentut ya? Bau bener ya. Joni nih. Tak kata kagak. Sumpah dah, biar kita sambar geledek juga orangnya kagak kentut. Joni gak boleh ngomong begitu. Kagak boleh ngomong sembarangan. Ntar kesambar geledek beneran loh. Tapi emang bener, bukan ayah yang kentut, Tono. Aduh. Nah kan, Joni bener yang kentut loh disambar geledek. Iya Joni, kagak mau ngaku lagi. Emang enak. Aduh, panas. Aduh, emak. Aduh. Aduh dah, jadi gosong malah blok lagi nih, nyemplung kali lagi. Aduh, apes banget aja dia ah. Aduh teman-teman, kalau ada makanan yang bukan miliknya jangan dimakan ya. Ntar apes kayak ayah ini.